fie whaawhiroa i le mai mai o le tātou puleanga. Ia me se fui o le tātou tunu. E soonga mai nei o le tātou ko kalame. Ia peo na iei le whaadinga Maria. Manisi lawa o whaadinga. Peo na la tala atu le Afioga ia Patele Ioane Ono. Le tāua foi o le whaadinga tātou tina pa ia e Guadalupe. Patalo foi lau Afioga Patele ni foi tai au. O se kua. Patalo. Ie. Ia foi o engineer kako TV ko mana. Maloa se kua langi ma. Le ai amungi ai ngā kako Ekalesia inga ua mawar ka mapa ia paket. Ia pia le whamoangi o le ai. Ko mumum waka ka ma. Kilo le alu umamaka i oi watikano. Ko le alanga i oi ngai whai, le alanga lao, le alanga mekango i ai isko ingo ko peleo. Ia whaftai le tua o iei sesi o le taita ia le tātou Ekalesia. Lau Afioga Patele. Ia. O le ata o sa aulo i tātou kalame in le teo. Peo na iei le urutala. Maria o le Our Lady of Guadalupe. Ia. Hoku iei lau Afioga e. Te sau noa i le amakanga mai o le whaadinga le. Ua pei le pakele o kangaka i peo na iei. Ngā Guadalupe a le ingoa Guadalupe lai loa ka. Ai le oi loa la le background mo le tūlanga i le tele o isi mea le la a sauno e lau Afioga. E le uma le aso nei? Kai ngā uma. Kai ke le mea. Ia whai kasi walu koru lima, kasi lima koru kasi ia la wawheranga. Ia ngā whai wharinga ni. Ia la wawheranga ko e whamakala kasi lima ko kasi se o lua fe lo lima ni oka o fie sen kusi ya mela nga ia to do justice ile me ka o por fato tu ile ka kle ko pe vale ko pe la winga ngai mea ni fo yasu ma fa wa ko ia fa dinga ia ile va yaso mo resi va yaso ke umi ke le fa dinga le awale ka makaloi ia lau Afioga ia salo e fa fo malta tu preanga me se foi le siona le ake po male au restaurant venga renga to pe de tu to tino ese tato preanga se kasinge ko fato fala inga tama po come ko mai ki vi ko fa la ulor fato tu Katoliko se kasila le va no ka ko o faso ka ko fato tu a ko foi pengo fala mo engis ia ha penga ka ko soi ko a ro ngalo ia pe a ro ki ai maria e ko ka o ka ia ke me e fo ko fata wa ia la wa o e po ka me nei a ro le sa ma ka le Afioga Patele la faile na wa yaso ia la ma ko fa o ko ni wa yaso on ta tu la le la ka moi a multa Maria Our Lady of Guadalupe ia ole o tapi ka na mai le ofisa ia le lai so ole foi singa sai dinga ia e sai dia kwa o ke le fa dinga okay ke le fa dinga Maria ke le fa dinga Maria na ko kisifia ia o Lourdes o Fatima o Meticore o ka se mau fadi pat se asa ka ko sia si fadi ngania Our Lady of Guadalupe ya ai o mama mo ka ko Latin America fadi ya Our Lady of Guadalupe la also known as the Virgin por tau po Guadalupe tapi apa lu ka ko pe tau po Samoa ka te mi kai ho nga Fala long ia le foi tu Latin America ia le la o te mai tai o Maria fa adi e fa me fa le ia so o ke mi nga fa adi te sema le so iva se yo le sulua ia iva se ful su kasi sulua fa le fa inga Maria so oa ia onga o fukuia inga wa ka kalen fa ali o Juan Diego
O Juan, ia ka ko sa mo ngi o Ioane. O po John. John 1 Diego po Ioane ili fa ili fa Samoa ia John fa Petania. So le ngolanga. Nung sang fa ali la ia so ye ko. Ia so iwa si o la sululu. 4 apparitions. Ia man fa ali nga kasi ilonga angkol le ingoia Juan Bernardino. Le angkol nga o Juan Diego. Ia malaltala ia na faali ngai Mexico outskirts of Mexico City ia se misalo o ke mawo fo ai ile lalo vai ama pi ngai mangu ye mo hills ele makes a mountain out of hill of Tepeyac ngai Mexico City Tepeyac hill ia nga faali Pamenga o Juan Diego, it's a very humble man. Po 50 ongo ya 5 ongo ni fikong kausan. Ya hali mari. A very humble, simple peasant. No ka foi fa ko anga. Ia ma ia ngaka. Fa nga iko ka pisi manga. Fa nga nga fa ka sila ko ainga. Wa maliulon to lua. Ia afa mana ngaka. Makaria la ke mira le ke yo le merkala angai ku mo me funga o lokua a Mexico le mesale tribe le ka Aztec ya kamaya ye sala ko lukumfa ya la ka ko ye ho ke ku le la vela ya pe ya o ke mira le o foi fa dinga le o le wo metal le i Mexico ya mesala i Aztec ya la o le alu la ai fo ia a Juan Diego mas kamalo ia ai lunga le hio alu misa mai alu misa malu kapike le fa ia unha kapike o fia ai e kamalo fa le anga ia po le ala le malu lur ka ia o le ale susur ka ia e kamalo ngale le monga ngai hio nga e alu kifarora ngai lalo ngai ai fasa ya foi ya onga maru misa maru le misa alisla e loku oi ai ya foi a famei o kudunga le hiola le tapaya kumbo le wa la misa oi ava ko oi e sana fa lo mo a memo meu pengi o que se ma ngai le musika la vai pese pengi leo ngi angelu lai o surrounding ia e wo ku nge mo pe wo esala nga me pe ala haia ele manga o inga ia na ku ana ele am kilo ila profesa waide profesa we musika e va me sa wa mai ile environment la male foothill ia kilo ko ila me pe olai pe se mai la ya sasaranga pamai le mialanga o makulang fa mo anga po ngale the sound of music they also beautiful music ui aya ka mai role ya ko le lama ya la ku mai rola ya tala le ya kala le o Maria ya le ku mai fa pe Maria fa ali pe Maria ya le fa mai mo wa pamai mo mawa o Juan Diego Wala, aya les kingi. Au le iwa belong lang ako. Eke fefe hui. Sei ko po siya. Wa could be so. Eu le ho ai ko ski. Ya ngala wa hui. Ya ngala pero mera no. Nei ai. Ya que ro fe mai le a fo le. E tala ale. Maria ya eu con so ku me lenga foi me akala ya Maria le ka o pe ka fai ka wai il fa dinga mai ma il tala le a Maria no fa ali ya Juan Diego pa mai ya de la ko fa pe ka ngia ko ka fa sa mo afuna. So Juan Diego was on his way to mass over passing Tepeyac hills and he heard beautiful singing all around the foot of the hill and shaking
E kera wanga vai kulola, the most beautiful woman he ever saw in his life. Lalau kan ngomai ai. Famai. One Diego, know for sure, my dearest and youngest son, that I am the perfect ever holy Virgin Mary, mother of the great God of truth, who gives us life, the inventor and creator of people, the owner and Lord of what is around us and what is touching us and every close to us, the owner and Lord of the sky, the owner of the earth. I want very much that they build my sacred little house here, in which I will show him or him there. I will show him God, I will exalt God and make God manifest. I will give him to the people in all my personal love, in my compassionate gaze, in my help, in my salvation, because I am truly your compassionate mother, yours and all the people who live together in this land, the land La Leo or Mexico, this land, and all the other people of different ancestries, those who love me, those who cry to me, those who seek me, those who trust in me, because there I will listen to their weeping, their sadness, to remedy, to cleanse and nurse all their different troubles, their miseries, their sufferings. And she says to him, I want you to go to tell the bishop in the city of Mexico everything that you have seen, have heard, and marveled at. And then Juan Diego set off on his mission. Ke le whamukalanga peona sa ngō hoi ia kako ki ngā pa ia kamare? Kamare. Oka. Me ranga kawa ia upui i quote there. Very words that come out of the mouth of Mary. Yeah, le whamayai o the Virgin Mary, I am the mother of the great God of truth, who gives life, creator of all. I le e ka umai foi I le Afioga Patele. Le kele o mere vesi ele ngaka against melro. Le ka umai I Maria o io o tina. O Maria le usa ngoa ye koe. Le usa ngoa ye wa o le tina o le tua sufua. Wa o le tina o le tua le fofonga. Fa ia me uma. Ya so le lai e lale o le langa kota le sa. Kota le wanga kala ia fa. Ia lo lola ia le o wanti e koe fa ia nga fo. Alu ka le pupo. Alu ka le pupo. Ia ai pe ang masangai wako e ka le pupo ai okay ngia me le. Okay ngia le pupo. Mai au ko pisare ngo alu so fe au mai ia ai ke ko le siaso ko alu vo ya skama le mea le fa le fa ri io fa ri ngo ia alu ko ai ko fa ani mai ko mai mai wan fe kini so ko ya fa lu ia la ko fa mai wa ko so le fa si alu la fa finga nga fa ina ma se proof ma se me fa ma ngia ai ma sa armenek sa o ke sa fa pero ya alu skam ma fa ku le ile ya ma le sia so so fa ko lunga ma le ia wanti ma ia ke la ko ma ia le po pe wa singa si me fa roa ia singa fa roa nga le fa roa ia sa armele e ko ale ka ko mo ia sa ho e nem finga e pico po marca ka foi fa ko nga foi ko nga kapis e ko ala ia fa Maria ia okay o lo la ka ia nga usumela ia me nga o lo le solong fa e ko usu lo ko inga on me nga ira le io me ale ira si da ku mele ia o ira le Tepeyac Hill in Mexico sight and vision
the sites of the vision and apparition of Our Lady of Guadalupe to Wantieko, ya ma Penatino. So o ila le fa le Maria le ku mai fa ku sa Maria, but o me ia fa pupu mungi ya ai o ila ko fo le long fa. Ya ngala ku ro me ia Maria vai. So wa lunga ole lunga ku ole. Ya fo e coming for la ale ye. Ale lo ku ma ro fama. O pepe o manga au na ke me le iwa se fulu yo ko maluru nga o me la o me kisimas. Ai, o maluru le me se me ola. O ko la isa. Yo ya o ele se me ola maluru. Pe mo me nga ma ya ma sa ai ko ya ngalo le o nga sta ya fa ko ku fa lango pe kala le lompu le Maria. Alu o kau ku o ka fe langu wa I mo langu la ai mo nga mai sila au ele ni la au mai o Mexico o la au mai o Spain mai sia kong o la le wo ya o la mai ka o kia ke dingi ale wo la u mai ele ka kong o la ngi la o le malu ale ko o le mala o ngi la au o Mexico mai sia kong fa makai ise mangale ka umai ai le ngo ka kai ka fa ko ai il fa dingale ya hola le ka ko uma le wo me ka ko fa dingale ya so fa dinga mar so fa dinga Maria mo tanga to ka fa ka ngi ran ka le fa mangianga mo ko le nge o fe Mexico ma kanga ka uma o sia tunu so universal apparition of Maria so ngana sa lo kama ro fukianga me ela me ka o tilma pise ako fainga ruenga ya fu ye kang ros kama ro Wantieko failanga tilma me pise ako ka de sila mai ia ke fa penga e mo mai la au ngale la ringon la cactus I o era mai Mexico e fai ki ngai mai ia e pe vengo ka ko po mo mai fala mo mai fa penga la au na ia mo le wilo e mo mai ia nga ka tilma nga pi e soi ia pi pu ia ave ya nga lo le ri ha mo anga fala ku mai ya la kulole alu lo fa ya Maria le mai alu la alu le ave le po nga fa ali le po fa yo le o nga le fa ma nga ya yo la ko asi kama lo ma me nga le pi poka skanga mele ale lo fa o me o fa ya a fo le ri nga le lo ia le official po mai ke fa mai eu que mai ko ma ke fei lo mai po o me ngo so ma mai tinale nga ya ka linga si ko si so po o fo ya la ya winga ho yo ka ko fa umi ya ngo fo ang mai nga sa lo le po o mo ngang ko ya sa lo sa wali mai ya bok lo mo wanti mai ro ma lo ya o ke ila ka ma lo mai o Wantieko ia angala ko ku du mole po mai ia fa mau yanga le mole mau ia o me sa finga le finga la ki po ia mai kama cha ia fa dia cha bang ke e ro mai ko ulu ko la ro ia ka ia o ko ulu la ro fo la are mai le o pe o su ia ka le fa la pokora le se ka ko ku la ye vai le fa la pokora le mena le me o su ye ka le pisi ulo ko na le o su ya ko le fa ku so le email se ki na pa se singa su nga kin o fa fo la kang ko ulu la au ya ko se mai pi ale ko ulu ko fu la
Ai o mau ile image. Le image la le ka image of Our Lady of Guadalupe. Le ala wala wo me ke mi le ka ke. Because it's a miraculous image. If you are lenga ka kia. Ya ele ka ke yo ola ya ile. Au ini ginga sa siska pokala. Ya le pe nga fa. Ya. Ai fa mai la ole image la le. Ole image ole original. Me ale ling fa ali mai Maria le sa ile image le. Nanga iska ko wo foi la ko painting. O kusia ka le image kusia ele ke ko kusa. Ele mo ale. Ele mo Malesi me kusia la ko. Ya, ngaka ke as a paint. As a painting. Al image the original image. Pia la ola. Emo me ku. Ola. Ya si kawa kwe o funga Maria. Funga Maria sale ngake Silvia Maria he can see she can see ngake kongo funga. Okay. Particular people. Ya male me ya la ke sisia ko angelu la lalo. Significant ya angelu la kango lesi vai ngole la e Maria ya la kango lesi ngwa e pe koru e ko inga o tina pa ia o le mele o le ngala e le pupu ya mala ile pe la ngale ko ko ya e fo le ngole sila e ko ko pam kala ngole ngala pe u nga ia it's like o le lo sila ko ile o fo le pe me makamai pi ngai ing fiku all over ya ko so heaven kama ngala le fa winga the earth Usala angel. La pila angel heaven and earth. And my for Maya Maria pe suka ingol heaven and earth Maria. So but we will go to the theological aspect of the image of Maria. Yeah. So la wo le po ya. La wo le po ya fa pengalo le nga fa wo la ele no skaya le po fa a very simple menga makan me simple ya si sila pula ya kale but my this is the old basilica of Guadalupe the old there ya wa ko manga ya kuso rungo le hiu le rungo le hiu le kan ko makai wa ya no minga la en fa le Maria le wo pio dai lo la le mere ya alanga la le mere ma me ile me mo buas kama ya como chepo ya au le ko sanga ya ko rebuild ya la we ile me ke le ya le sia kangan me ko ya ling kama i fale ya se wa ai ya al me fola le kemingi ya la ka ole new basilica and Marian shrine for Our Lady of Guadalupe, Mexico City. Awen me ko la ko mai ko ku. Ya la alo ko pio mai kala mai. Asia fa me di ka yo fi o pe mo ka. Le ngo ka le. Na wa ni yo ka. Mo fa ma ni square Ma me le pe ko wa go ya ima. O Vatican. The square Vatican no. You can see como ifale la I falsa ko ngai ko la background. Nga ya que va development sala gig ya lo que ya le was solo me fobia o qua fa que ya esere o qua que ya o ngole que lo kan que fai mai ya so ya lawan ya me ya so o le la kasiva fiku ngole complete no le kasiva fiku 1976 la il fa fobia ya la wo fi ni causa a ko la kiki o foi o fa kwet fa solo mai fa la on ke kele se dan manga yo ka ele ka le pe lo me kwai no ka ko lo ni ka le pe fa fa le history fa fa tal fa sol pittore ka le wa ka ko foi nga o ko da roftul bon io ko da lo fa sa kwai
Ya vai me akamai. Ku mau ole memory dai. Ko kai. Ya, ya vai dai set au le layer fale le vai akule ka. Yo. Mo square No sku. Inga fa ko kere mo ka fa kumnia. Oh no. Ya vai. Pero la fia kisi masi la kola kisi masi. Kumela. Mai foi le langi o ka se beautiful. Lama kua sila aina dia. Wa fe mi kai ka ko. O ngi ka. Iwa ede se ngu ke de ngure. Ede se ke this o Mexico, Ekalesia Mexico. Makalo Mexico is a big area. Langala o I me ku por me o vanga o tribe o Aztec. Le era le fa ali Maria particularly ka ni. Ya ke lang fa ali Maria o ngo ulanga vo yao. Pengo ka o hoi. O le fasio kinga o ka mai ki mako fa ngawe. E mo mo le ka langa le ko. Maria le ko. Yo. Ya sufi fi nga lo le tu o nge ika le ko. Fasio kingi se avela ko fa. Ya. Ya atao ngesiska proclame se ka vai ili dia kale le image kai role o Maria le fa ali mai she is a pregnant woman. Okay. Olaya for olaya mama fa la o carry ya se ka ki kilo is skemi na lai no mingo ole Maria mai e mai Yesu what the focus umole ole dia Guadalupe. It's not just Mary alone. No, o Yesu al senta. O Yesu al senta. Me vola si ka ki kilo le akala le image le. E wa me uri le pe ka mai me fuspa. Ya e masanga nga we ka ya tina o ya kulia o Aztec o Mexico. Pe carry tina e fuspa nga pe e fai ya. E sapota ile la wala sala se me va pena. Ya ke le yo le theological underpinning o le akale male. Ya le ngaka for scripture kuspa ia. Ina ngai. Penga ka o pa ke. Ele focus ke e mo ia le focus ya Maria. Or le o ta wave e Maria. O Yesu. E Maria le o alwe fa ia. O Maria malang fi awa ia mamong to fingo le fa ilo Yesu. Ele o ia la o lang tamo Yesu. E fo le ma wa I le image o ale di Guadalupe. So o kokongura ni. E kokongura fa sa sa fogra. This is the new one, yeah. Se wo ai le ma ya. Ku ia fa me le. Ko ave fe me le ave mo ku pe ka. So that image like is the kongo fasalia. May ole for original original image la. Yeah. Ya le ke kapasiak ngai mo kwali. Ile kare ko mai. Ya ka ma ya e fai longa ko lusi ya. Your image of the Divine Mercy, Ada ku po dua me. Ada ia Yosef nga ada yakare dia ya. Yosef. Maria. Maria Divine Mercy. Wah. Il faut pas ora le Pe ululi mai. Ya ka kalmo umai na nga ma angelo lali. Me pink se pop pega ni se pop ele masinga. Masinga but it's a black moon. It's a black moon. Ala ka ngopi pa. Si. Nang le me mga wifi me o power presentation. PowerPoint. Makayak. E kasi yak. E afil. That's the meaning of yak. One picture, one photo
equals 1,000 words. Nui kile kau fa makala. Malawan maka makala ka ya. Kami kasih le ya. Okay. Yo kokong. Ya kokong ula le oli sifat sakuai. Okay. Ya ekuai le wa ya ko pi kuai. So that's why ya aulu mang. Oh really? You punya tak apa paket? Oleh apa kasih hafe upe makala. Ya kamu diuen ah. Ya, wan dia ko le. Pada ko ngala oleh luku ai fo me ko cactus. Ni pe ala la de fa ngai. Ni nga fa ngai tinau le tunu dia. Ya ave ko ngale ke lo plan proses pe ave sasa pe ave fa vai fa palang. Nga mai ave sere yo le. E pe fa ngol popo. Nga ave sere yo le me ngol le. Ole falafi. Nga. Me ngol le ave pislapis. Ya mai lo me ngai stretch nga kakauling you. Kai fa penga la fa ngol la le. Ya ave se ma ke lo me mai la me la su e lo la ia la nga. Ia la le nga fa nga lo kamale ka o tilma. E ave mai ia fa yang kau ngala au fo mata. Fo la ko ara ko ya kau ya ma via le. O ye dia ka o paint le ka kala ka ma via. Ya o nga foi. O Maria ai. Ka kia a. O ia fa nga de ko. Kusala le tala. Le alu longa fala le a wantieko. E alue vai Maria. Ai ko fa longa ku ia wantieko. O lo salu kalo. La ma ia longa ancora ngoa wan Bernardino. Ya le alu o mele ya Maria. Ai alu lo se alu ngala kwai. E vai sionga angkoko sang lo ngalo fa sionga. Ya kwala ia asia ia Bernardino ma kana mua ia ya umaro macia sia ya halu lo la ia ela kula mai amo ko mai pensa ia ifa kadi ya pe o le ya ka lo a fori e ka ka ya ngawa ya la ia pe lo se ma ro mai ia o la ko so a ko le ma ia e singa o ia o na kupe isi me mo mi ko mo e mai no ku me ka filo ya ava mai pi aka lo mo ku mai nga sa i o lo mo nguia ala fa fo i mai pa fo i mai o lai ko ma lo si fu mo fi va li am lo mo nguia ko inga ko por vo ya vai fa inga ma ria ko fo i na le ko foi vai no nga ya pero ko ya le mulia pisa le fa wa le melia le mission no kamale ya le ku le e marie le pico so le singa me ka wo ngale le wa ku sa fo la later on fa makala i Bernardino i ronga langa nephew le ole yo wantieko vai ole me ko sa fa marie sa sia si mai kala ngo mai ya ma o fa lo ko pi muro ka lo ko ngale ai fa ma lo nga Maria e yo le ya Maria me ngale lo ka ma la ka Maria ya ku le test lo mo ko ya lo fa na me nga le sa we I fo da ka io ai lo fa ma sta fa kua fa lango ya Maria ya kusala le ka rua ngau ka malia wantieko ave ya ka le ko I fo langa mai sa va le mele le asoare va le ia ko le ka tema le ya palasi mai la lo fo alosa ya ava ku le ko mai ya ko Maria o ya eva mai la le kala o fualo sai ki lo kuliaka pe hunga le ka ki mai le fualo sai lu mo le kule le akala mar akang ke se me la le ku mo le finga le me
so miraculous. There ka way a miraculous image of Maria. Lea fo ile. Nam ko em ko dio isi fa ni Maria. Fa adi mai lungo la aku ngari kamuki Fatima. Ese kamare pingo kusi sila ko. Fa ka si o si o mangare o. Ya sila kula ya ka. Ya ke ba ku mu ka milo ako ng statue ng image. Ya kusole lala. Ole lala mai ku Maria lumo le la. Longo binga. E ke dia ku Maria ngalola. E pungi kiela ya Maria. Ya la ke va ya la pi klo le la ya ka fa. Ya le nga sama isi la ko yesu la mole because theologians, scripture scholars, ya makaka fo io o scientists. Ya na ke nga lu le image of Maria. Ya wa ave test fa fie ye. Paso ya la scientists. E va fenga kupume. Ele kai ngama phrase singa kusinga ka va pe. Jem fa. No, it's divine. Io. Venga fola mai ole aka. Tapi kon ko ele ang fo alo so. Al vai kupi le protrude ma ko le fo alo sa. Ai kan ko e play ngali ye makauki. Ole akale pa ke lema. Ele kere se mama la ma ko bisia ya. Misi ka ko kulang. Ele kere se mama la ma nga pa war me ala fa long ore kal. Ore de ko rupe. Se upura ile mai kau mbele si mi oide. Ya ko Maria. The whole image ka ke va ili fua rosala e mo le ke we longa ya le angelu le mele le masinga it's like moon yeah na moon pai pa le ya pise fa ile masing but why is it black la mela ngululi ya ke o ye ka sa i ama ye ka ke maka ku ma ko fio le fa dinga le a Maria wa venga no va ben yes ole si ku o e ka nganga e ka de o Juan Diego ka le ka wono ka makiva a pai fa ko aya o fa di mar wa ka o Juan Diego ka o e fa dinga le ka o le messenger o yo le ave fi au le o a Maria e ku le mar sa va le fa o le po ya la ka mo ya so scam al ku le mar po ku le mar po ya e maru uru e maru ko e lungo le io ko afecta very simple ya pelanga kan ngombe muta humility simple o le life o ni ka fa ali Maria mai o se fa o motato a fa yo ga vo le fa mo lunga fa sausi kai ya fa ali se Maria mo ya o ka kai i lo Maria me fa nga o fi no tanga to pa i ko ka ya o ngale lo to mau la e o fi Maria ko sa ko poi como va mo yes e de ko eu fi se me como va mo ya mas ka kai foi mai na ko pam kalanga ko ngai ko mai ko Maria ko ngai pi fa nga Maria o ko fa nga fa pe nga Maria pe ko mai Maria ko i e fa nga angala nga ma me ro nga pe Maria e fi Maria lo pelo nga so humility ele nga o fa ali ka Fatima Kamiki simple children stasi vo tu ka ke loa o fe ren fa nga weso e ma o Yesu ai o ia
Nga sa mo Yesu ele o fa ma o nga lo mo la Em venga fio ma Yesu ya ve ka ke mau lunga no ele o fie Yesu na o tumu ka ko mau lunga a o lo la no ya o ke ele va mo fio ma ele o re ke mire o mo ko ya alo si la pra ya ka fa mai o le this is the closest rendition o le o fo lingo o fo one tieko e fo linga e fo lingo como ko ave a ko no ka ko ngai e na pa ia ia ko le mata mo fi e pe ngai ka o afe o po fa makalai kasi ale aka ia e afe o pula pa makakala mai atata e lewo sal mo le po e o kasi le komba le o langi ke lo ngai vai ko ia se vai la fo la mai e ma fo ko ingo i fo yo wanti ko ingo fo lo sa me ko ngolanka ui ayo apia mai mari kama i fa ilonga nga manga o ia ko inga le e ave le po ia ma ki ngoa ci ele ia ro nga le ma se fa mo nga ia kama ale la ku ala fa mai mal ia la ku so ku nga ka mai ia fora o mai sa ro le ke ro e moli o le ila ia la ia lo ai el me ma la fa ala ro ma kanga fora au le ngakala lo ai fora au ko se ku so sangi le maria le akale o apia mai maria ia o sangi ora olha eu sangi o sa wa sangi me le lu ko ai ka kunki lu ko sala mo re po okay ya o mangale ko inga o Francis e sa lui o an ko sisi le o Mexico le mele me lo ka fialo ai o fialo o le shrine there a mirroring shrine e fa o Sofia for kama kai fa Sofia for nga kai e honga le e fia haru ko e fa fia iloha ko akidi iloha akidi yang iwa venga ma me umare e fa ringa ia fa Sofia ile mo na wanga ile wa or kele yo kama kale le oi mo fonga ni le oi mo fonga ni oi e asi mo kakalo ai fia mo fa mo yo fa mo nga pisi pe a o me ia pe a o lan ya si me a o loi me e fa ringa nge ma ya mo pa ia mai e ko ava kua ya si me kalau buka ik kalau fa ole fa ala kele ka po ia fa ringa le Maria Korarupi aka ke o am ko fa ia le ring fa makala di ia wa ka fa ka ule ile kalau Maria ngo fai doa ia pule que lele know for sure my dearest youngest son I am the perfect ever holy virgin Mary, mother of the great God of truth. Lah si me mo me ali. O mari o le o yo tina o le tua matatia o le moni la ia e mai le ola ia kako the Lord of the sky mai ko ia mele nei si le fia mari ka o le si manga o the earth o the sky o the water
Nea uma maunga. So ta inga le langi mane. Iyo. Le lalurang. Ya. Apa koe desi a au I ale. Ale mau desi. E fai roa mai ai. Ele bu ese inga. Ole image la ngale la. Ya ka opera e ka kikiro le theological side ole image. E ole si la re. Fa makara. So Maria mai Yesu le I image na e carry Maria Yesu. Ai ono ka mi pa. Ya, ai. Ai pion fala ulo ho ile mai mo mo tato pulanga me si o tato tu ke le yo fa ringa le ke le yo le mere a nga I por kala me tato o lo fa tu tuang katolik e winga fa ringa le ko ru ala fa pion tala to le Afioga Patele Ioane Ono ina ia mala mai I wainga ta ole o le ile le image le image le yang ai eling ole akale ku lo ko ale ala to e mo le si so ta ingol tatu ko klami ila so lua le vai so asa o temne fa after kile ro Afioga Patele ya mta America ko klami le fa linga le ko ra rupe a ye se fa po ponga ile vai so asa ele kai nga umole ia e mo gi me se pawa e swa dinga ele me eu pe e se pa e come have a look le fa pe mai te e upua e mo gi ya wa ada apa ka ada apa do Maria ka ko le fa kai mai lum ko fa do ole le Maria ka ko fira e solo yo so asam ya ai o tato po kala me lo long ina le mtanga venga o so fu ma lo ina fa tai fo so fu le mtanga venga ya mo le long ina o tato po kala o po kala me fa wa e winga il tato tina po io Maria e fa tele la Afioga Patele ya o ku la Afioga fa mai il tato po kala si tato fa mai ne proclame il talo ya tato to fo ya tina po io Maria ya e manatu o il tapo sili le ana lofa talo na mua e ta ua me tia se tasi o ina lato su pa ya tu oi fatu ngatu la pui mai mala so mai o le meleo sa we fo ya o mane loto malosi pa lango ya te o ta po lo mato tina o a mil tangata salo suatu yo au te no fom ai o yo luma awane e te mai o taltalonga o el tina o le tua ia elo mai e fa fonga mai amen Maria tina le Ekalesia ta si e mato su faiatu ya te oe Maria Immaculata su fanga tato puleanga ta si e mato su faiatu ya te oe Maria Our Lady of Guadalupe ta si e mato su faiatu ya te oe Yesua fotama ne alo ne ngan pa ia mene Maria to e ngora le fiafi fa soi foia Fo Samoa